أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. 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 الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Dengan rahmat Allah kita dapat berjumpa pada pagi ini insyaAllah. So kalau ikutkan hari ini adalah slot daripada Ustaz Adam yang berkaitan dengan ilmu Fardu'ain. Jadi hari ini mungkin Ustaz ada kekurangan sedikit dan saya akan gantikan slot pada pagi ini kepada slot selawat insyaAllah. Kita akan cuba capai 1000 selawat pada pagi ini sebelum kita mulakan kerja-kerja yang lain insyaAllah. Jom kita teruskan dengan salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Jom sahabat-sahabat kita mulakan dengan 200 selawat yang pertama. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad 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 sallallahu alaihi wasallam Muhammad
صلى الله على سيدنا محمد 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 صلى الله على سيدنا محمد. Jom kita teruskan dengan 200 lawat yang kedua. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad 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 sallallahu ala sayyidina Muhammad يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمسنا على دين الإسلام
Jom sahabat-sahabat, kita teruskan dengan selawat 200 selawat yang ketiga untuk mencukupkan 600 selawat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad 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 sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat, sebab kesuntukan masa, kita teruskan dengan selawat 200 selawat yang keempat untuk mencukupkan 800 selawat insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad 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 sallallahu alaihi wasallam Muhammad
صلى الله عليه وسلم محمد 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 صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم محمد 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 صلى الله على سيدنا محمد. Sahabat-sahabat, kita teruskan untuk kita cukupkan 200 salawat lagi untuk cukupkan keseluruhannya 1000 salawat insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad 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 صلى الله عليه وسلم محمد 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 صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله
والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله. Alhamdulillah, syukur kita dapat cukupkan rutin kita 1000 kali sehari selawat, insyaAllah. Okay, kita jadikan dia rutin setiap hari. Setiap hari 1000 kali selawat. Sama ada nak selesaikan sebelum subuh, itu paling baik, ataupun dalam tempoh satu hari itu kita nak selawat 1000 kali cukupkan. Kalau nak tengok kelebihan selawat ni, sahabat-sahabat semua lebih tahu daripada saya. Dah banyak diperkatakan di media sosial dan sebagainya, kan. Ya, antaranya Allah turunkan, Allah selawat dengan kita, kepada kita 10 kali selawat. 10 maknanya rahmat bersama-samanya, tanzilur rahmah. Bayangkanlah hidup kita bila kita selawat 1000 kali sehari sebelum subuh, sebelum kita mulakan kehidupan kita untuk waktu-waktu yang berikutnya, dalam tempoh 24 jam, macam mana keadaan hidup kita, kan, selepas selawat. Allah janji, Allah selawat pada kita. Bukan orang selawat tau, Allah selawat. Allah yang jadikan kita, yang tahu tentang keperluan kita, kehendak kita. Allah Maha tahu, kan. Jadi siapa yang melazimi 1000 kali selawat, malah ada yang dah 10,000 kali selawat, 15,000 kali selawat dalam geng kita ni, dalam rumah dakwah digital center ni. Rasalah, mereka dah rasa bagaimana kehidupan mereka dipermudahkan segala urusan, dicukupkan rezeki, diberi ketenangan, dipudahkan urusan ibadah, dan banyak lagi lah, kan, banyak lagi. Jom kita istiqamah sekurang-kurangnya 1000 kali selawat. Kalau lebih, itu lebih baik, insya-Allah. Jadi sebelum kita tutup, sikit iklan program anjuran dakwah digital center. Sekarang ni sedang berlangsung Healing with Quran, program Healing with Quran bersama dengan Ustazah Khadijah, salah seorang daripada pendakwah kita, di bawah dakwah digital center. Untuk 6 sesi setiap Sabtu dan Ahad, daripada 2 hari bulan, 3 hari bulan lepas kita dah mula dah. Jadi kita ada lagi 4 sesi dan ada 2 sesi lagi bonus. Jadi sahabat-sahabat semua, kalau berminat, untuk wanita, ini khusus untuk wanita, Healing with Quran ni, boleh tengok di bio. Kita ada link di bio tu, klik di situ, boleh tengok info dulu. Lepas tu di bawah tu barulah, kalau berminat, silakan. Yang tu berbayarlah, untuk 6 plus 2, 6 plus 2 lah, maknanya semuanya akan ada 8 sesi, insyaAllah. Klik link di bio, tengok info dan boleh daftar. Seterusnya untuk sesi percuma terapi Quran. Terapi Quran ni setiap hari di TikTok. Ini live di TikTok setiap hari 11 hingga 12 tengah hari, bersama dengan Ustazah Khadijah. Ustazah Khadijah setiap hari 11 pagi hingga 12 tengah hari. Jemput. Dan kita juga ada dalam bulan Mei ni satu lagi seminar Unlock Password Rezeki. Seminar Unlock Password Rezeki pada 17 Mei. 17 Mei bersama dengan Ustaz Fazrul, yang panel Tadabbur My Quran Time tu. Bersama juga Ustazah Dr. Hanisah, dan juga bersama dengan Tuan Khairi Aizat, founder dakwah digital center lah, insyaAllah, yang akan bercakap
panel tadabbur, iaitu Ustaz Fazrul dan Ustazah Dr. Hanisa akan khusus kepada tadabbur dan ayat-ayat Quran, hadis yang menceritakan tentang rezeki. Rupanya ada 8 password rezeki yang kita kena tahu daripada Quran. Kita kena tahu dan kita kena amalkan. Mudah-mudahan Allah asbab daripada itu Allah gunakan rezeki yang berlimpah lagi barakah. Dan juga ada sesi tersebut juga bersama dengan Tuan Khairi Aizat yang akan berkongsi berkaitan dengan pengurusan kewangan, insya-Allah. So kita ada 3 program. Yang utama di samping setiap hari kita ada program, setiap pagi kita ada program. Okey. Untuk bulan ni setiap pagi kita ada program pukul 5 pagi. Okey. Jadi siapakah sahabat-sahabat kita yang mungkin belum menjadi kawan kita, boleh klik di atas. Nanti kita akan, bila program kita berlangsung, dia akan notify kita lah untuk hadir program, insya-Allah. So kita jumpa lagi insya-Allah pada hari esok. InsyaAllah mudah-mudahan Ustaz Adam akan bersama-sama dengan kita, untuk pengajian ilmu ilmu fardu ain insya-Allah, ataupun sesi selawat seterusnya. Sahabat-sahabat, mohon maaf jika terdapat kesalahan, kesilapan dalam penyampaian saya. So kita jumpa lagi pada hari esok. Jom kita akhiri dengan tasbih kafarah dan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa besok. Terima kasih sahabat-sahabat semua, Cikgu Ika, Kak Uja, Kak Nini, Puan Zaitun. Terima kasih semua. Jumpa esok insya-Allah.